wowe atafanya kitu kizuri kwako. Inakuwa ari ikintu cyiza ku banzi bawe. Afanya hata kitu kizuri kwa maadui wako. Imana itabaye, Mungu anapaokoa, iba hari ibyo yishe, ibyo bakoresheje bamutinyisha, vile walivyotumia wakimtishia. Amaso ye yabigize amahirwe, macho yake yalifanya kuwa ndiyo bahati yake. Ikibazo ufite mu buzima bwawe, shida unayo kwa maisha yako, amaso yawe nakigira amahirwe. Imana ikoreye yule Mungu anayetendea muujiza, yule aliyetendea, nyiri kugikorerwa, yule mtendewa muujiza, kwizera kwa kurasa, imani yake huwa inapanda. Utakiranya n'uhuye nayo, ukipatana na yule alipatana naye, utakiranya n'uwigikoreye, ukipatana na yule Mungu ametendea, ugatakirana, ukipatana abafite ibihamya. Kandi tusaba umugisha n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Tunaombea baraka wale wanaotufuata online. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Yaba banyura kuri TCTV, wale wanayopita kwa TCTV, n'abanyura kuri Menyisi y'Umwuka, na kwa wale wanapita katika ulimwengu wa kiroho. mwese ni mugabane umugisha mu izina rya Yesu. Nyinyi wote mbarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Isumba byose twayiha icyubahiro. Aliye juu tunaweza kumpea utukufu. Ndumva aho umunsi ugeze turi hafi kwinjira ahandi hantu hadasanzwe. Mahali siku imefika, nasikia tunaenda kuingia mahali si pa kawaida. Mbibutse kejo tuzasoza ukwezi. Niwakumbushe kuwa kesho itakuwa tumemaliza mwezi. Ndavuga ukwezi kusanzwe, apana ukwezi kwa tutakuwa tumemaliza mwezi wa 10. Mwari mugize ngo ndabashiftinze, walikuwa wamefikiri amewapea ofa ya maombi. Hapana, tuzayakora kandi neza. Tutaendelea na maombi tena vizuri. Warimo n'abakora renza yawe na kuna wale wanafanya zaidi ya hayo yako. Amen. Amen, amen. Cyane amen. Sana amena. Turasoma ibyanditswe, tutasoma maandiko. Turacyavuga ku kwizera, tuzasoza ejo. Tunaongelea kuhusu imani na watamalizia kesho. Kesho muzanyemerera mvuge ku ntwari zo kwizera. Kesho mtamkubali aseme mashujaa wa imani. Nyamuzanyakira hakirimo kari. Inabidi mkaribishe mapema. Mvuge intwari zo kwizera, ndebe yuko hari abo ndokoramo hagati muri mwebwe. Aseme mashujaa wa imani, aone kama kuna wala anaweza kuokoa kati yetu. Sobanure n'icyatumaga bitwa intwari zo kwizera. Atafsiri hata kwa nini waliitwa mashujaa wa imani. Uzabasha kuvugaho zose, uzashaka iyo wigana. Wale wote atakayewaongelea, anaomba wewe utafute yule utakayeiga miongoni mwa hawa atakayowataja. Zareka mvuga intwari zo kwizera. Atasema mashujaa wa imani. Urumva iminsi 10 muzaba mwize kwizera. Siku 10 tutakuwa tumejifunza juu ya imani. Muzareka nsoreze ku ntwari zo kwizera. Wacha amalizie katika mashujaa wa imani. Noneho ku cyumweru tuzaze turi intwari muri zo. Kwa hiyo Jumapili tukuje tuko miongoni mwa mashujaa hao. Haleluya. Haleluya. Ndabitegereza ngumva nabari byo mvuga, ariko nkibuka yuko atari byo. Anasikia, anapofikiria anasikia ongelee hayo, lakini bado intwari zo kwizera. Shujaa wa imani. Amaje ya mu kwizera. Majitu katika imani. Mfite umuhungu hariya yarambwiye ngo ngewe ngo hariye numva ngiye kuzamuka ngo mu kwizera, ngari ku kwizera kwanjye ngo ni kugeraho gushaka ngo menya ngo kuzanteranya n'Imana. Kijana wake wanamwambia anasikia anaenda kupanda kwa imani, lakini anasikia imani yake itakapoendelea basi itamchonganisha na Mungu. Ngo kubera yuko ngazimura imisozi ngakimura imisozi ngakayimura. Ati kwa sababu atahamisha milima, hamishe milima. Ngakayimuraho Imana yayishyize. Aweze kuihamisha mahali Mungu alipoiweka. Kwizera. Imani. Haleluya. Haleluya.
nshaka kuvuga noneho njye uyu munsi anataka kuzungumza leo, kwizera gukora igitangaza. imani inafanya muujiza. Kwizera, Imani gukora igitangaza. inafanya muujiza. Kimwe mu bintu Yesu yabazaga, Kimoja mwa vile Yesu aliweza kuuliza, yarababazaga ngo wizeye ko mbishoboye? alikuwa akiwauliza una imani kuwa naweza? Kababwira ikintu kimwe cy'ingenzi. Wacha niwaambie kitu muhimu. Imbaraga z'Imana zo zirahari. Nguvu za Mungu zipo. Imbaraga zakora icyo kintu ushaka. Nguvu za kutengeneza hicho kitu unahitaji zipo. Izo ngizo zirahari. Hizo zipo kabisa. Ahangaha imbaraga z'Imana zakora zirahari. Hapa nguvu za Mungu zipo. Ahubwo hakeneye kwizera kwawe. Lakini unahitajika imani yako. Kwizera kwawe ko kuzamuka. Imani yako itakapopanda, Ibyo byonyine byahindura ibintu. hiyo ndio inaweza kubadilisha majira au muda. Tunaweza kumpea Kwizera kwawe ni uko kwazamuka. imani yako ndio inaweza kupanda. Na imbaraga z'Imana zirahari. Ila nguvu za Mungu zipo. Ukeneye kumenya ko zihari, Lazima ujue kama nguvu za Mungu zipo kuzikoresha na kuzitumia. ubu ngubu zirahari. Ila nguvu za Mungu Imbaraga zipo. zakingura imiryango zirahari. Nguvu za kufungua milango zipo. Imbaraga zakora ibitangaza Nguvu za zirahari. kufanya miujiza zipo. Isigaye niwe kumenya ko zihari Kinachobaki ni wewe kutambua kuwa zipo no kuzikoresha. na ujue kuzitumia. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Zirahari, Nguvu za Mungu zipo. wo kuzikoresha. Ni wewe wa kuzitumia. Haleluya. Haleluya. Ejo Kesho kuba twari turi kumwe, jana wale tulikuwa nao, nasoreje kuvuga intwari mu kwizera bita Dawidi. alimalizia kisema shujaa wa imani isiyokuwa Daudi. Daudi yatunguwe n'urugamba, yani alishitukiziwa na vita. menya mbivuze nabi. Daudi yatunguwe n'intambara, yani alishitukiziwa na vita. ntabwo yatunguwe n'urugamba. Hakushitukizwa na yani na vita. Daudi nababwiraga hejuru, aliyetuambia jana, atungurwa n'intambara, akashitukizwa na vita, ntatungurwa n'urugamba. lakini hajashituka na mapambano. Iyo atungurwa n'urugamba, angeshituka na mapambano, intambara yari kumutsinda, vita ingeweza kumshinda. ariko ntagatungurwa n'urugamba, atungurwa n'intambara. Lakini hajashituka na mapambano, anashituka na vita. Yari yagiye agemuye, alikuwa ameenda amepeleka chakula, atiteze ko yarwana, hakukuwa tayari kuwa atapigana. urugamba rwo, lakini vita ama mapambano yari arwiteguye, alikuwa amejiandaa. kugira umukristo akomere, kuwa Mkristo ili aweze kuwa na nguvu, kugira umukristo atsinde, ili Mkristo ashinde, akwiye gutungurwa n'intambara pana urugamba. lazima vita imshtukize, sio mapambano. Ibyago n'amakuba ku mukiranutsi, mateso na magumu kwa mwenye haki ni mengi, ariko akwiye kuba yizeye ko Uwiteka azamukiza muri byose, ila aamini kuwa Bwana atamponya katika yote. Ikibazo cyo cyagutungura, shida inaweza kukuangukia ghafla, ariko ukwiye kuba ubizi ko ibibazo bizaza. lakini lazima utambue kuwa shida zipo. Watungurwa n'ubwoko bw'ikibazo kije, unaweza kushituka na shida imekuja, ariko ntabwo ukwiye gutungurwa n'uko ibibazo bikubaye. lakini huwezi kushituka kuwa matatizo yamekujia. Isumba byose ihabwa icyubahiro, aliye juu apewe utukufu. bijya bitandukana, ni tofauti. menya ari na kimwe mu by'abayobozi bibagora, na ndiyo sababu viongozi inawashinda. ushobora gutsinda intambara udatinze urugamba, unaweza kushinda vita bila kushinda mapambano. icyifuzo cyawe gutsinda urugamba kuruta gutsinda intambara. ya tamanio lako liwe kushinda vita au siwe kushinda mapambano. Iyo muri mu ntambara, mkiwa katika vita, umwe ashobora kumukubita hasi, ejo akaba ari ugukubita hasi. Mmoja anaweza kumwangusha chini, kesho naye akakuangusha chini, kubera yuko muri mu ntambara, kwa sababu mko katika vita. ariko urugamba ni uwurutsinda, lakini mapambano ni yule anayeshinda. kandi gutsinda urugamba bikwiye kubera mu bitekerezo kuruta na kushinda mapambano ni katika mawazo. Nukuvuga ngo urugamba rubera mu buzima,
Inamaanisha mapambano inakuwa kwa maisha, ahagaragara mahali panapoonekana n'ahatagaragara. na mahali pasipoonekana. Ariko intambara itsindirwa ahagaragara. Lakini vita inashinda mahali panapoonekana. Sumba byose baha umugisha. Aliye juu awabariki. Twavuze kuri Dawidi. Tulisema juu ya Daudi. Dawidi agenda nk'usuye. Daudi akaenda kama matembezini. Agezeyo, alipofika huko yumva umugabo bita Goliyati. akasikia mwanaume anaitwa Goliath. Goliath yari ari kuvuga amagambo ababaje. alikuwa anasema maneno ya uchungu. Alikuwa ngo nsuzuguye Abisiraheli bose. Akasema nimewadharau wa Israeli wote. Akawadharau kabisa. 17 umurongo w'10 arababwira ngo ndabasuzuguye. mstari wa 10 akawaambia nimewadharau. Arababwira ngo ndashaka muri mwebwe. Akasema nataka kati yenu mushakemo umugabo. Chagueni mwanaume. Umugabo urwana nanjye. Mwanaume atakayepigana na mimi. Atakaponishinda. Twese turaba abagaragu. Sisi wote tutakuwa watumwa wao. Na nyinyi mtakapotushinda na nyinyi mtakuwa watumwa. Tubona ko abagabo bose baraho. Tukaona kuwa wanaume wote walipokuwa hapa bagiye mu myobo. Waliingia katika mashimo. Alipoongea tu walikuwa wakiingia katika mashimo. Akatafuta mwanaume kati yao anayeweza kupigana naye akakosekana. Akasema kuwa mwanaume wako katika vipengele 5 ama vipande 5. Hari umugabo, kuna mwanaume kubera ko yabyara, kwa sababu anaweza kuzaa, ako na ndevu. Huyo ni umugabo wa mbere. Huyo ni mwanaume wa kwanza. Kuna mwanaume w'umugore we, mwanaume ako na mke wake, agatunga byo mu rugo rwe, anaweza yani kusaidia boma lake ama familia yake. Huyo ni umugabo. Huyo ni mwanaume. Hari umugabo, kuna mwanaume mwingine ushobora kwita no ku bantu bo mu muryango wao, anaweza kujali hata familia ya kwao. Hari umugabo, kuna mwanaume ushobora gukemura ibibazo by'abandi bagabo, anaweza kusaidia wanaume wengine. Hari n'umugabo wizera, na kuna mwanaume ana imani. Kandi iyo mvuga umugabo wizera, ninaposema mwanaume mwenye kuwa na imani, hari n'umugore wizera, na kuna mwanamke wa imani. Nagomba mvuga gender. Hajasema yani hajasema vile ali maumbile. Nagaricyo mvuga. Hajasema maumbile. Nagomba mvuga sex. Hajasema maumbile. Ndavuga anasema umugabo, mwanaume. Kuko umugabo ugiye gutaha, mwanaume anapotaka kusafiri ama umugore we ngo uzaba umugabo, anaambia mke wake wewe uwe mwanaume. Akabamubwiye ngo azahindure sex. Hajamwambia abadilishe maumbile. Anamubwiye kuba umugabo nyine. Anamwambia awe mwanaume. Kandi kugira umuntu abe umugabo, ili mtu awe mwanaume, nukagira ishusho y'umugabo mu mutwe washaka. Lazima awe mwanaume wa picha ile anataka kuwa. Uwo muntu wakubereye icyitegererezo, huyo mtu amekuwa mfano. Iyo shusho y'uwo mugabo ibikurimo, hiyo picha iko ndani yako. Ntayikurimo, kama isiyokuwa ndani yako, ntago waba umugabo. Huwezi kuwa mwanaume. Nta shusho y'umugabo ikurimo, kama hauna picha ya mwanaume. Bigusaba kugira ngo habe hari icyitegererezo, inabidi kuwe na kielelezo mu mutwe wawe, unacho ndani ya kichwa chako. Daudi akihagira, Daudi alipofika hapo, Daudi ahahingutse, Daudi alipofika hapo, habuze umugabo, kulikosekana mwanaume. Baramujyanye, yeye walimpeleka. Nabetse ko yari umugabo uciriritse, nawaambia kuwa ni mwanaume wa chini, wa kiwango cha chini. Umusore w'umugenda, alikuwa kijana mdogo, ariko bamuserukana imbere y'umwami nk'umugabo, lakini walimleta mbele ya mfalme kama mwanaume. Mbele y'umwami yari umugabo, mbele ya mfalme alikuwa mwanaume. Bose bamaze gutinya, wote walipokuwa na woga, bamuhurizaho, wote wakapatana hapo, bemeza kari umugabo, wakakubali kuwa ni mwanaume. Abandi bari mu myobo, wengine walikuwa mashimoni. Yeye hakuogopa, kaenda ahagarara imbere ya Goliath, akasimama mbele ya Goliath. Nyuma ya kumwambika imyambaro y'abatsinzwe, baada walipomvika mavazi zao, iramunanira yivana mavazi, alishindwa na akavua, asatira Goliath, akamfuata Goliath. Goliath aravuga, Goliath akaongea. Niki Goliath yamubwiye? Ni nini Goliath alimwambia? Akariwe yanabwiye gusa wenyine, si yeye peke yake aliweza kuambia. Muri Israeli ubwanyu,
alisema Israeli yote, ndabumva murakiriritse murimbwa, nasikia nyinyi wote ni umbwa, nyinyi ni watu wa chini. Nzima munyoherereje intumbi, yani mumeshindwa mtu muhai, mumeleta mauti. Ntacyo ndayibaga. Akasema huu mauti nitamchinja, ibisiga byo mu kirere, nitampea kunguru za angani. Akebuka noneho Dawidi akamwangalia Daudi, amubaza impamvu amuteranya gakoni, akamuuliza unanijia na fimbo, amubaza impamvu nta cumu, akamuuliza mbona huna mkuki, amubaza impamvu atikwije, akamuuliza mbona hujatoshea silaha, ndamwereka ko nta rugamba ruhari, akamwonyesha kuwa hakuna vita, ntabwo ari njyewe tugiye kurwana, ilimaanisha si yeye atapigana naye. Uteye muri peo, nimekupiga kwa jina la Bwana, uteye mwizina, na kupiga kwa jina la Bwana, mwizina ry'Uwiteka, kwa jina la Bwana, uteye muryo wasuzuguye, kwa lile jina lile lizarau, uteye mu Mana wasuzuguye, na kupiga kwa Mungu liye mzarau. Kwiprotectinga si ngombwa, yani kujikinga si lazima. Yewe sinjureba, mimi siye mimi unayemuona, ahubwo iri muri njyewe, aliye ndani yangu irakungabiza, ataniweka mikononi mwako. ya gutwara inkota, hakuna sababu ya kubeba silaha, koresha yawe nguca igihanga, nitatumia yako nikukate kichwa. Kuna sababu ya mambo mengi, ndagukoraho urabibona, nitakugusa utaona. nababwiye tekinike yakoresheje, nawambia mbinu alizozitumia, yashyira mu muhumeko, akachukua jiwe akaweka kwenye silaha yake. yari ikindi kintu, niliwaambia kuwa jiwe ni kitu kingine. Hilo jiwe simboliza Kristo, linamaanisha Kristo, gari umwicarega, si yeye anayemuua. Kristo yasuzuguye, Kristo aliyemdharau, uri bumwice, yeye atakayemuua, arazunguza, akatingiza, ararekura, akaachilia, yishakira inzira, jiwe likatafuta njia lenyewe. Niliwaambia yani maneno ya Julius, ngibuyarye, akasema jiwe lake hata kama angelipiga likiangalia nyuma, ingetafuta njia mbinu ya kumuua, kwa sababu jiwe lilijua mahali itakapopenya, lilikuwa linajua mahali pa kupenya. Siyo maarifa ya Daudi, kujua yule aliyedharau hataweza kuangalia tu. Hakuna kitu kingine Daudi alijua, ni kujua Mungu mwenyewe ni hila amemkujia nayo. Haleluya. Daudi sasa ararizunguza, akatingiza jiwe, ararirekura, akaachilia jiwe, ikubise hasi, alianguka chini. Abaraho waliokuwa hapo bari bagize ngo umusaza marijijisha, walifikiria kuwa amejifanya tu, kwa sababu ibyo bakoresheje, yale waliotumia bashima Goliati, wakimsifu Goliati, na Sauli yaramushimye, hata Sauli alimuinua Goliati, afite experience, akasema yeye ni mwerevu muri kano kazi, katika kazi hii. aravuga ngo ubwo yifite rero, akasema sasa kwa hivyo arashaje, amezeheka, jewe ndacyari mushya, mimi ni mpya, urabiyoweka ari munini cyane, ni sizarasi, najua kuwa ni mnono sana, ari munini nta umuhusha, hata vile alivyokuwa mnono hakuna mtu atapiga kisaidi, hakuna kitu kitazuia, urumbara ya gutyo no muswa ya muhamya, ya hata mjinga naweza kumwangusha. Haleluya, haleluya. ibyo bakoresheje bamutinyisha, vile walivyotumia wakimtishia, amaso ye yabigize amahirwe, macho yake yalifanya kuwa ndiyo bahati yake. Ikibazo ufite mu buzima bwawe, shida unayo kwa maisha yako, amaso yawe nakigira amahirwe, macho yako ifanye kuwa ni bahati yako. Kwizera kumera, ni hivyo imani ilivyo. nzabibereka mu ntwari zo kwizera, kesho nitawaonyesha kwa mashujaa wa imani. Ikibazo kuri bo, shida kwao, na amahirwe ya kugaragaza Imana, ni baraka kumfunua Mungu kwao. Intwari mu kwizera, ndio nakwambia mashujaa katika imani, babakangisha vitu vingine wanavyofanya washitue, uko babireba, wewe wanavyo vile wanavyoona. Kibazo kile ulimwengu nasema ni tatizo, ewe wanasema kuwa ni jibu kwao. Imana yabimenyekana, inafanya Mungu wao atambulike. Nabaranya n'uyu mukobwa wanjye gatoya, aliona msichana wake mdogo, aza kumbwira ngo isaha irageze, akamwambia muda umetimia, isaha yageze, muda umetimia, ngo tuzamure urusengero ili tuinue kanisa. Imana
yatubwiye, ile Mungu aliyotuambia. haleluya, 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 haleluya. iyo tureba challenge, Tunapoangalia mabadiliko, iyo tureba ibihinyuza, tunapoangalia vinavyopinga, abizera twumva ari amahirwe, sisi waamini tunakuona kuwa ni baraka kwetu, Imana yacu imenyekana. fanya Mungu wetu atambulike. Sinzi ikibazo ufite, Sijue tatizo unalo, ariko ni amahirwe. lakini ni kama bahati. Imana ifata icyo kibazo, Mungu anachukua tatizo hilo, igashaka umuntu wizera nkawe, anataka mtu mwenye imani kama wewe, kugira ngo igikemure ili atatue icyo gitangaza, hiyo muujiza, gituma Imana yacu yamamara. fanya Mungu wetu ajulikane ama Tusome atambulike. ibi byanditswe, Tusome maandiko hayo. turasoma Yohani 9, Tunasoma Yohana 9. Yohani 9, Yohana 9, waraka wa Yohana 9 ntabwo ndi buvugeho nubwo ngukunda, mstari wa 3, na hata uongelee hata kama ahubwo bahere navyopenda. 28 Waanzie 28 basoze muri 40 wamalizie 41. ufite biteraterwa n'ubwoko bwa Bibiliya wakoresheje. Itatokana na Biblia unayoitumia. Hari abari busanga ugarukira kuri 40 n'abandi basanga bigarukira kuri 41. Inawezekana wengine ni 40, wengine 41. Ufashe Edward atusaidie. muhereze mikrofoni, ndabona Peye ahagaze. kipaza sauti. Murongo wa 23 28 Mstari wa 28. baramutuka Wakamtusi, baramubwira bati, wakamwambia, ni wowe mwigisha wawe, ni wewe mwalimu, mwigishwa we, ni wewe ndiye mwanafunzi wake, ariko twebweho lakini sisi turabigishwa ba Mose, ni mitume wa Musa. tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, Tunajua Mungu alizungumza na Musa, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. ila huyo mtu hatujui ametoka wapi. Arabasubiza ati, Akawajibu iri ni ishyano akasema, hili ni tatizo, iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, vile hamjui mahali alipotoka, kandi ari we wamumuye, na ni yeye aliyenitoa upofu. tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, Tunajua Mungu hasikii wenye dhambi, ariko uyubaha anayemheshimu agakora ibyo ashaka, anafanya vile anavyotaka, uwo ni we yumva. huyo ndiye anayetii. Uhereye kera kose Hata kitambo ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi, hapajawahi onekana mtu kuondolea upofu na amezaliwa akiwa kipofu. uwo muntu Huyo mtu iyo aba atavuye ku na Mana kama hajatoka kwa Mungu, ntacyo yabashije gukora. hakuna kitu ameweza kufanya. Baramusubiza bati, Wakamjibu, wowe wavukiye mu byaha bisa, wewe umezaliwa katika dhambi zote, ni wowe utwigisha. ni wewe unayetufunza. Bamusunikira hanze. Wakamtoa nje. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, Yesu aliposikia kuwa wamemsukumia nje, aramushaka. akamtafuta. Amubonye Alipomuona aramubaza ati, akamuuliza, mbese wizeye umwana w'Imana? akamuuliza, unaamini mwana wa Mungu? Nawe aramusubiza ati, Naye akajibu, databuja, Bwana wangu, ninde nkamwizera? ni nani nimwamini? Yesu aramubwira ati, Na Yesu akamwambia, wamubonye, umemuona, kandi niwe muvugana. na ni huyu mnayezungumza. Nawe aramubwira ati, Na yeye akamjibu, databuja, Bwana wangu, ndizeye. nina imani. Aramufukamira, Akapiga magoti. soza Malizia. aramufukamira, Akamsujudu. Yesu aravuga ati, Yesu akasema, nazanywe muri iyi si nimeletwa duniani no guca amateka, na kukata amri, ngo abatabona wasioona barebe, waone, abatabona wasioona barebe, waone, n'ababona na wanayoona bahume. basi wawe vipofu. Abafarisayo bamwe Mafarisayo wamoja bari kumwe nawe walikuwa naye, bumvise ibyo, waliposikia hayo baramubaza bati, wakamuuliza, mbese natwe turi impumyi? na sisi ni vipofu? Yesu arababwira ati, Na Yesu akawaambia, iyo muba impumyi mngekuwa vipofu
nta cyaha muba mufite, hamungekuwa na dhambi yoyote. ariko none Na sasa kuko muvuga yuko mureba, na munasema kuwa nyinyi munaona, icyaha cyanyu gihoraho, na dhambi zenu ni za milele. nazanywe Nimeletwa no kugira ngo abantu batabona ili wale vipofu babone, waweze kuona, ariko ababona ile wanayoona babimpumyi. wawe vipofu. Ngo baramwegera ngo ubusa utabeshe, Wakamkaribia akamwambia, kweli kama si uongo, ubu urabona turi impumyi, kweli sisi unaona ni vipofu. ndabwo mwari mufite umugisha Akasema ingelikuwa heri iyo muba muri impumyi, mungekuwa vipofu afadhali. ariko muvuga ko mureba, Na vile mnavyosema nyinyi mnaona, kababayeho. sasa mmekuwa na tatizo kubwa. Ibyaha byanyu bihoraho, Dhambi zenu zitakaa milele. munega amatwi ho gatoya, Mnisikie kidogo. kubasomye ijambo ry'Imana. Kwa wale waliosoma neno la Mungu, Hari ikintu gitera Imana gukora igitangaza. kuna kitu kinafanya Mungu atende muujiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Neno la Mungu linasema kwamba abatizezwa n'ijambo wasioamini kwa neno bazagira gute? wataamini, Basizezwa n'imirimo. wataamini kwa matendo. Hari abantu Kuna watu tuzabwiriza ntibizere, tutawahubiria hawataamini. murabyemera? Mnaamini hilo? Hari abantu Kuna watu uzabwiriza ntibizere, utawahubiria hawataamini. hari abantu Kuna watu uzigisha ntibizere, utafunza hawataamini. atari ikibazo Bila tatizo cy'uko Mwuka Wera adakora, cha kuwa Roho Mtakatifu hafanyi kazi. oya. Hapana. Hari abantu wowe uzabwiriza Kuna watu wewe utahubiria ntibizere, wasiamini, kubera ko kwa sababu mu byiciro by'abantu Imana yaremye katika miongoni mwa watu Mungu aliyowaumba, hari abantu kuna watu bazizezwa n'imirimo. wataamini kwa matendo. Kuihe mpamvu? Sababu ni gani? Abagiriki Wagiriki bemezwa n'ubwenge. wanaamini kuhusu akili. Kugira umugiriki, Ili Mgiriki umubwiriza akizwe, umuhubirie na aweze kuokoka, bisaba kuba ufite ubwenge. inaomba uwe na maarifa. Abayuda Wayahudi bemezwa n'imirimo. wanakubalishwa na matendo. Aba bantu Hao watu, tutavuze ayo moko, bila kusema hizo kabila, mwisi uzahura nabo. katika ulimwengu huu utapatana nao. Uzahura n'abantu Utapatana na watu uvuga Imana baseke, uongee juu ya Mungu na wakucheke, kubera ko kwa sababu icyo bita Imana si cyo wita Imana. wewe unayesema Mungu si Mungu wao. Ukaba ukeneye kubapuruva Imana mu bwongo, Unabidi uwatambulishe Mungu kwa maarifa ama kwa ubongo wao. bazakwicaza Watakwambia uketi, babwira ngo bakubaze nk'umuntu wa mbere Imana yaremye nini, wakuulize mtu wa kwanza Mungu aliyeumba ni nani, bakubwira ngo ubabwira ngo ni Adamu, uambie kuwa ni Adamu. bakubaze imyaka maze, Wakuulize miaka amemaliza, ubereke kara gusaga imyaka 6,000, upate kuwa ni miaka zaidi ya 600 ama 6,000. bakubwire ngo ngahaguruka witahire, Wakwambie simama na uende nyumbani, kubera yuko bo kwa sababu wenyewe umuntu bazi mtu anayemjua arengeje imyaka 6,000. amepitisha miaka 6,000. Nujya kubasura abo bantu uzabamenye. Ukienda kuwatembelea watu hao basi watambue. Hari umugabo umwe, Kuna mwanaume moja yakoraga muri embassy y'Abanyamerika, alikuwa anafanya kazi kwa embassy ya Amerika, yabaga Kacyiru. ilikuwa Kakiru. Agiye yaratwakiriye, Aliwakaribisha, apana nako si yatwakiriye, n'umugore we watwakiriye, ni mke wake aliwakaribisha, arahadusanga, akawapata hapo. yaratumaze. Alitaka kuwamaliza. Kuki yaratumaze? Kwa nini alitaka kutumaliza? Yari yarigeze ahasanga umupasiteri wo muri restoration, Alipata mchungaji wa restoration, yari yarajiwe kwigisha, alikuwa amekuja kwake niki kufunza watoto wake kitu kama hiyo, cyangwa kubasengera wineva, ama kuwaombea. aje arahabasanga. Alipokuja akawapata hapo,
yari yazanye Karina E. Alikuwa ameleta gari inaitwa Karina E. Ahageze arayihasanga. Alipokuja akaipata hapo. Arabaza ngo nyiri ingorofani nindi. Akasema mwenye hii gorofani ni nani? Ingorofani birumvikana? Inaeleweka. Ni? Wheelbarrow mu Giswahili niko bayita hano. Wheelbarrow. Nyiri ingorofani. Akauliza mwenye wheelbarrow hii. Yamusohoye nabi ngo ni ingorofani. Alimtoa nje na wheelbarrow yake. Aramubwira ngo navana imyanda mu rugo rwe. Akamwambia atoe uchafu kwa nyumba yake. Natwe tuza kujyayo. Na sisi tukaenda huko. Tujyana na Pastor Naftali. Wakaenda na Pastor Naftali. Twebwe tujyayo nta n'ingorofani dutwaye. Sasa wenye wakaenda hawana wheelbarrow. Wowe yarayifite. Yeye alikuwa na hiyo. Nje nari naragura. Yeye alikuwa bado kununua gari. Kurira moto. Turagenda tugezeyo. Wakaenda wakafika hapo. Nyiri rugarata. Basi baba mwenye nyumba akakuja nyumbani. Mukwivuga kwa kujitambulisha. Nza kuvuga ko tuvuga ko turi abakozi b'Imana birumvikana. Wakajitambulisha kama watumishi wa Mungu. Ateru yagiye kuvuga. Alipoanza kuongea. Atubazi yariyo. Akawauliza ni Mungu gani? Asobanura ibyiciro by'Imana. Yani akasema wa Mungu wala naye wajua. Ageze kuyo mwijuru. Alipofika kwa Mungu wa mbinguni. Ntago nongeye yaravuze ngo ni Imana umugabo wa Maria. Akasema na Mungu mume wa Mariamu. Muri kunyumva? Ntago ari ibintu numviye ahandi. Si mambo alisikia mahali pengine. Ubu na Naftali arabyibuka ko ibyo bintu byatubaye. Naftali anakumbuka kama hayo mambo yaliwatendekea. Na kwa hiyo sasa aravuga ngo Imana umugabo wa Maria. Akasema Mungu mume wa Mariamu. Aratubwira ngo muri izo zose. Akasema katika Mungu hao wote. Muze kumbwira iyo mukorera. Muniambie ni Mungu gani katika hao wote nimetaja mnayemtumikia. Ubwo twari twicaye aho mu ntebe. Walikuwa wameketi kwa kiti. Nenda nicaye mu ntebe itajya yicarwaho. Alikuwa amekalia kiti yenye hawakaliangi. Umugore w'iyo nzu kuko ndi pastor yari yanyihoreye. Mke wake kwa sababu alijua yeye ni mchungaji alikuwa amemwacha tu. Ubwo nyirarwaje. Mwenye nyumba alipokuja. Nyine nagombaga guhita niribwiriza nkajya kwicara handi hakurya. Angefaa aende kukaa mahali pengine. Ubwo namagurukije ibyunzwe byari byatangiye. Umuntu usanze umukitsi agahita amubwira ngo haguruka wicara handi. Mtu anapata mgeni anamwambia simama hapo kama mahali pengine. Uwo mugabo, huyo mwanaume ayigeze avuga ngo ni umugabo wa Maria. Alipofika kwa Mungu wa mbinguni akasema ni mume wa Mariamu. Anyway, mvunaguye. Anaposema kwa ufupi. Yaduhaye iminota 10. Aliwapea dakika 10. Aratubwira ngo. Akawaambia. Mbahaye iminota 10. Nimewapea dakika 10. Iyo Mana ntigira icyicaro hano. Huyo Mungu hana nafasi hapa. Urusuru rusengero rwayo. Hii si kanisa yenu. Iminota 10 nishira. Dakika 10 zitakapotimia. Leta ntizabambaze. Serikali isiniulize. Narebye ku isaha. Alichunguza kwa madakika. Nabanga ariko isaha yo. Akasema hii muda. Nsigaranye iminota 10. Nimebakisha dakika 10. Ndavuga ngiye kuyisengamo. Ninaenda kuomba. Nyine nasenze ndeba ku isaha urabyumva. Alikuwa naomba kitazama saa. Kugira itaza kurenga gira. Ili isipite akiwa hapo. Kuko tuhaye iyo minota 10. Aliwapea dakika 10. Ntago yakoze ibintu bituma nyine tumenya yuko ayiduhaye. Hakufanya vitu vifanye wajue kwa amewapea dakika 10. Yajazanaga karito karimaka ibyo kunywa. Alienda kaleta boxi na vinywaji. Atangira rafungura. Akaanza kafungua. Mbona yitabye telefoni. Akapigiwa simu na akareceive. Ayivaho. Akamaliza. Mbona 10 igiye gushira nyine. Akaona dakika 10 zinaenda kuisha. Mitana mpaguruka ndasenga. Akasimama akaomba. Nyine nasenze ndeba nkuko nabande bahari. Aliomba kiangalia kwa saa.
habura umunota umwe mvuga amin. Kulipokosa dakika moja akasema amena. Ayo nasenze si ngombwa ko nyababwira. Maombi aliomba hawezi kuambia. Tugeze hanze, walipofika nje, umugore wa yari yarize bikomeye. Mke wake alikuwa amelia sana. Ngari kugereranyije mwebwe harabubashye. Akasema afadhali hata nyinyi amewaheshimu. Nanishatse kubabwira ko hari abantu. Nilitaka kuambia kama kuna watu icyo wita Imana, kile unachoita Mungu, basabwa kuyemezwa, lazima wakubalishwe. Uwo ni uwa mbere. Huyo ni wa kwanza. Wa kabiri, wa pili, yaradukubise, aliwapiga, adukubitira munsi y'ibitaro. Akawapiga, ilikuwa karibu na hospitali. Amaze kudukubita, alipowapiga ntacyo, kuna shida. Harutabizi ko biba hariko bibaho. Kuna yule anajua kuwa haiwezekani lakini ilifanyika. Turabakozi b'Imana. Yagiye hanze azana inkoni. Alienda nje akaleta kiboko. Twari batatu. Walikuwa watatu. Yavutuye uwa mbere. Nta muntu muri twese watashye atariyeho. Yakubitaga ntampuhwe. Aliwapiga wote, hakuna hata huruma. Hakuna mwenye alienda bila kupigwa. Turasoka tujya hanze. Kwirukanka ariko kukimbia kabisa. Utagira ngo twasohotse mu buryo busanzwe. Usifiki. Kuko wasigaye inyuma we yari ebyiri, si ngombwa ko muvuga. Ariko we yari ebyiri. Aliyobaki nyuma alipigwa mbili. Ntabwo mu muryango mwese mukwiriramo icyarimwe ngo musokere icyarimwe. Ariko muri twese nta wagiye atariyeho. Ibyo byo ndabizi. Uko twari batatu buri wese yarasogoye. Wote watatu walipigwa. No, nza kumusanga ahantu yarari. Akampata mahali alikuwa. Ndagenda ngura Sprite. Akaenda kanunua soda ya Sprite. Ndahicara. Akaketi hapo. Ntabwo yaranzi nyine yaradukubise, ariko nge narisigaye mumuzi muwankubise, ariko we ntiyaratuza. Yeye hakukuwa na wakumbuka, lakini mchungaji alikumbuka aliyewapiga. Noneho menya hanywera. Akajua mahali anaendaga kukunywa. Ndagenda ngura Sprite. Akaenda kanunua soda yake ya Sprite. Mamagara umuntu telefoni nayifunze. Akaita mtu na simu alikuwa ameifunga. Nyine phone narayifunze nge nitaba umuntu udahari. Yeye aliitika mtu mwenye hayuko. Ndicara. Akaketi. Nyine mvugana n'uwo muntu ariko nzi uwo ndi kuvugana nawe. Aliongea na huyo mtu na alikuwa anajua yule anayeongea naye. Ndangije kunywa Sprite yanjye. Alipomaliza kunywa soda yake ya Sprite, ngiye kugenda Nyakanomero. Alipotaka kusimama akamuitisha namba. Amaze kunyakanomero, alimuitisha namba. Ageze mu rugo, alipofika kwake, abwira umugore we, akaambia mke wake, nge nabonye umukozi w'Imana w'ukuri. Na akasema niliona mtumishi wa Mungu wa kweli. Ngureke babatubuzi. Acha wale wakora unaleta hapa. Rero ngiye kuzamuzana. Kwa hiyo nitamuleta hapa. Uzamubona. Utamuona. Umugore waramba nari namubwiye diro nakoze. Alikuwa alimwambia diro amecheza ye mke wake. Namwihanangiriza ngo utamubwira yuko ari nge yakubise. Usimwambie kuwa ni mimi alipiga. Agenda nyine njyayo. Akaenda huko. Agira ngo ndumushyitsi utarakubitiwe mwiyondo. Nuko akafikiri ni mgeni mwingine mwenye hakupigwa kwa nyumba hiyo. Akaomba. Ubwo ariko icyo gihe nibwo yambwiye impamvu, ngewe wanjye abakozi b'Imana narabakubise narabamaze. Ndiye alimwambia ati mimi watumishi wa Mungu nimewachapa nimewamaliza. Kuyiye mpamvu mugore wanjye. Akasema sababu gani? Akasema mke wangu namushatse afite imodoka 3. Nilimuoa nikiwa na gari 3. Ubu uyu munsi dusigaranye tagisimu. Sahii tuko na gari moja taxi. Rero yo mbonye umukozi w'Imana ngirangaje gutwara indi. Ati kwa hiyo sasa nikiona mtumishi wa Mungu najua anakuja kuchukua nyingine. Nimubona ndakubita. Nikimuona tu napiga. Kugira ngo ndebe kiyisigayeyo yahahama. Ili nione kuwa gari imebaki kuwa itakaa nyumbani. Ambwiriyanye mu buryo hari abantu ngo yagiye Cyangugu umugore we baramutuburira. Akasema vile mke wake alienda Cyangugu wakamkoni. Yo nyina arayitanga. Basi gari hiyo akaipeana. Iyo rero yasigaye. Hiyo sasa ilibaki. Uwo mugabo nta mpuhwe yari afite. Sahihi hakuwa na huruma.
urumva nakubiswe inkoni za bene wacu, alipigwa viboko za ndugu zake, ariko birangira uwo mugabo, lakini ilikwisha huyo mwanaume aza gukizwa, akaokoka, asengera ADPR Muhima, anaombea ADPR Muhima. ntabwo ibyo mvuze nshyizeho komante, hiyo si hajaongezea kitu. wenda yakijijwe yaradukubise, ameokoka, nimeshawapiga. amaze gukizwa nibwo twamubwiye ko ari twebwe yakubise. Basi alipookoka ndiye aliwaambia kuwa aliwapiga, nabyo yabimenye yabatijwe, na hayo aliyajua wakati alipobatizwa. kuko ku munsi wo kubatizwa twagiyeyo twese uko yadukubise, vile aliwapiga wote, walienda siku alipobatizwa. subirayo nagiyeyo ndi umwe, ariko yabatijwe twagiyeyo. Hiyo siku alienda peke yake, lakini siku ya ubatizo walienda wote. ndamwanga, ariko burya akamwambia, lakini yari yateguye kadaranshimira, mubwira ko nanjye ariko alikuwa ameandaa zawadi, akamshukuru. mu rutonde rwabo yakubise ari batatu, nanjye ndimo. Akamwambia, na kwa wale watatu uliopiga na mimi ni miongoni mwa hao. Byansabye kugira ibintu mvuga, ilibidi awe na mambo ya kuongea kuri hiyo telefoni juu ya hiyo simu izimije, na ilikuwa imezimwa, kugira ngo hatagira n'uyihamagara, pasiwe hata mtu wa kuita ntarangiza umushinga, bila kumaliza kile alikuwa anataka kufanya. mvuga, alianza kiongea. natangiye mvuga, alianza kiongea arangaye. Yeye huyo mwanaume alikuwa amezubaa. Nagiye kuzuza iminota itatu yara, mbona kari njateza amatwi. Alienda kumaliza dakika 3 akiona kimsikiliza yeye. Nanjye ndavuga nkoresha nka 25. Na yeye akaongea dakika 25. Ndakupa. Akakata. Ntanga inama, ngira buri kimwe cyose, ndikubwira umuyaga. Akashauria, na alikuwa anaambia upepo tu. Singe wahera. Basi iliisha hivyo. Hari abantu, kuna watu bizezwa na logique, wanaamini kwa maarifa. Ukenera kuhuza Biblia na siyanse ngo bizeye. Lazima upatanishe sayansi waweze kukubali. Icyo ni igice kimwe. Hiyo ni upande moja. Umushobora gukora ibintu bakabyumvamwo ubusazi. Unaweza kufanya vitu wasikie kuwa ni wenda wazimu. Hari abantu Imana yapangiye Apolo nyine. Kuna watu Mungu alipangia Apolo. Apolo ahingutse mu Bakorino. Apolo alipofika kwa Wakorinto, 80% yari logique. 80% ilikuwa ni mawazo. Hari n'abantu bapangiwe Petero. Na kuna watu wamepangiwa Petro. Petero abari mu kirere. Petro yeye ako mawinguni. Abo barahari. Hao hapo. Hari n'abantu nyine ba Paulo wa wundi uzaba mixing. Na kuna watu wa Paulo yule atawachanganya hivyo. Niki nshatse ko twumva? Ni nini nataka tusikie? Wagiriki bemezwa na logique, wanakubaliwa kwa mawazo. Mu byiciro by'abantu, katika vipande vya watu, abo bantu katika miongoni mwa hao wapo atemerera mu kigari, hawezi kukubali kiolela tu, bisaba ngo muvugane, inabidi muongee, yumve koko nibyo mubwira bifite umurongo, asikie kuwa yale unayomwambia yana line. Na kuna watu basemezwa na miracle, yani watakubali kupitia miujiza. Yesu bivuga, ni Yesu amezungumza hapo. Abatasizezwa n'ijambo, watakakosa kuamini kwa neno, basabwa kwizezwa n'imirimo, wataamini kwa matendo. Kuki imirimo? Kwa nini matendo? Cyangwa igitangaza ama muujiza ari cy'ingenzi mu itorero, ni muhimu kwa kanisa. Hari cyo bita imbuto z'umwuka, kuna yale wanasema matunda ya roho, n'impano z'umwuka na karama za kiroho. Imbuto z'umwuka, yani matunda ya kiroho, umutima w'Imana, ni moyo wa Mungu. Impano z'umwuka, na karama za kiroho, ni ikiganza cy'Imana, yani ni mkono wa Mungu. Byose ni iby'Imana, vyote ni vya Mungu. Kana kimwe dukwiye kwignoringa, hakuna kitu kimoja tunaweza kupinga. Hari abantu, kuna watu basizezwa n'ubuzima bwawe, wataamini kupitia maisha yako. Imana igize ikikoraho, Mungu akifanya kitu kwa maisha yako, Imana yawe ikomeye, ili wajue kuwa Mungu wako ana nguvu. Bakavuga ngo wibesha, wanasema usidanganye. Hari ubibwira bakabyemera, kuna wale utaambia na wanaelewa. Hari nabo ubibwira uti wibesha, na kuna wale utawaambia wanakwambia usiseme Imana itanga umugisha. Ukiwaambia Mungu anabariki, yakureba ngo umugisha, wanakuangalia kuanzia kwa miguu baraka. Oya. Wanasema hapana, utanga yaguhera. Mungu angekuwa anatoa baraka angeanzia kwako. Hari abantu, kuna watu barahari, watu wao wapo, basizezwa n'imirimo, wataamini kwa matendo. Muzacakirana,
mutapatana nibakubona watakapokuona bahindure na wabadilishe bavuga ngo uyu siwe waseme siyo huyu cyangwa siwe ama ni yeye cyangwa barasa ama wamefanana ukaboneraho kubabwira ngo ni na nje utawaambia kuwa ni mimi mwenyewe byagenze gute ilikuwaje nahuye na Yesu nimepatana na Yesu nabo bamuyoboka na Yesu naye wanaweza kumfuata kamnagure rero wacha seme kwa ufupi haleluya haleluya uyu mugabo huyu mwanaume niko yari yaravutse ni hivi alikuwa amezaliwa yavutse ari impumyi alizaliwa kiwa kipofu niko yavutse ni hivyo alivyozaliwa aza guhura na Yesu akapatana na Yesu kuri gatatu mstari wa 3 abigishwa baramubaza mitume wakamuuliza niwe wakoze icyaha ni yeye alitenda dhambi cyangwa n'ababyeyi ama ni wazazi wake Yesu arasubiza Yesu akawajibu uyu nta cyaha yakoze akasema huyu hajatenda dhambi n'ababyeyi be hata wazazi wake ntacyo bakoze hakuna kitu wametenda ahubwo ikibazo cye ila shida yake icyo kugira ngo ni kusema ama inamaanisha imirimo y'Imana kazi za Mungu yerekanirwe zionekane kwake yeye hano barimo hapa wapo bafite ibibazo wako na matatizo bafite ibigeragezo wako na majaribu banyuze ahantu hakomeye wamepita mahali pagumu kubera ikintu kimwe sababu ya kitu kimoja imirimo y'Imana kazi za Mungu izerekanirwe ili itambulike kwao hari abantu barwara indwara kuna watu wanagonjwa magonjwa kugira ngo imirimo y'Imana ili kazi za Mungu izerekanirwe muri ionekane kwao hari abantu hapa bakeba kuna watu wanaweza kuwa maskini ili kazi za Mungu itambulike kwao hari abantu bagira hapa kuna watu wanaweza kuwa na matatizo umushinga ina mpango wo gutuma Imana ihabwa ili Mungu atukuzwe kwao byashoboka ko inawezekana byashoboka ko yabaho inawezekana iwe wewe Bibiliya irabivuga hiyo ndio Biblia inasema noneho iki gitera Imana gukora igitangaza kwa nini Mungu anatenda muujiza icyambere kitu cha kwanza Imana ikoze igitangaza Mungu anapofanya muujiza Imana igakora igitangaza Mungu anafanya muujiza uwigikoreye yule anayemtendea uwigikoreye yule anayetendea muujiza kwizera kwe kongera kuzamuka imani yake inapanda asubiremo wacha rudia Imana ikoreye yule Mungu anayetendea muujiza yule aliyetendea nyiri kugikorerwa yule mtendewa muujiza kwizera kwe kurazamuka imani yake huwa inapanda utakiranya n'uhuye nayo ukipatana na yule alipatana naye utakiranya n'uwigikoreye ukipatana na yule Mungu ametendea ugatakirana ukipatana abafite ibihamya ana ushuhuda afite ibimenyetso ana alama afite ibihamya ana ushuhuda kuvuga ko azi impamvu huwa anajua sababu nimusoma ukisoma muri Yohana 12 Yohana 12 Yesu amaze gukiza Lazaro alipomponya Lazarus urasanga baragendanaga utapata walikuwa wakitembea pamoja kubera ko igitangaza kwa sababu muujiza ingingo ya kabiri yani kipengele cha pili igitangaza muujiza hari ikindi kintu kimara kuna kitu kingine kinafanya gituma inafanya utari kwizera yule hangeweza kuamini umupinzi yule anayepinga kuyoboka Imana yule hangekubali Mungu bituma yiyoboka inafanya anafuata Mungu cha gatatu kitu cha tatu igitangaza muujiza gituma inafanya abasanzwe bizera Imana baraho nabo wale wanayoamini Mungu wakiwa hapo bizera ibigiye kubabaho wanaamini yale atakayotendeka kwao bitatu mvuzi ni mambo machache ameongea igitangaza miujiza Imana ni ikigukorera Mungu akikutendea muujiza kuyihendahenda ninamsi Mungu turangize 40 tumalize siku 40 igitangaza Imana igukorera kuna muujiza Mungu amekutendea haleluya 40 tumalize 40 hari igitangaza Imana igukorera kuna muujiza Mungu amenitendea ikorera ikintu Mungu anifanyia kitu kugira ngo ili kwizera kwawe kongera imani yangu ipande tena ubone ibindi bihamya upate tena ushuhuda izindi ntwaro uchukue silaha zingine kongera kuvuga Imana za kuongea Mungu tena ubuhamya ufite ushuhuda unao ndabizi Imana yawe ushobora byose urabyizeye
ninajua naamini Mungu wako anaweza yote, ariko ubuhamya burasaza, lakini ushuhuda huo umezeeka. uyu munsi Leo nakoze ubukwe, alifanya harusi. ubukwe Hiyo harusi nakoze ubukwe bw'igitangaza, alifanya harusi ya muujiza. kuko abantu barariye baranywa, Watu walikula wakakunywa, abantu bakurira muri etaje bakamanuka, watu wanapanda kwa gorofa wanateremka. bakoze ubukwe bwiza, Walifanya harusi mzuri. nabukoze ndi uwa kabiri muri tedemiri nshyashya. Alifanya akiwa wa pili katika tedemiri mpya. muri iyo minsi Katika siku hizo nyibwira abantu ubwo bukwe, akiambia watu harusi hiyo, abantu barumvaga, watu walikuwa wakisikia, bafite n'ibihamya, walikuwa hata na vitu vya ibyo kuoneka, bintu bigakora. na hayo mambo yalikuwa akifanya. kugira ngo utangarize, Hata nikutangazie, nyuma yo kubona Yanisi ungana gutya, baada ya kuona Yanisa akiwa hivi, ubuhamya bw'ubukwe bwanjye ushuhuda wa harusi yake bumaze gusaza kabisa. imezeeka. Hiyo ushuhuda kubwira abantu ubwo bukwe, kuambia watu hiyo harusi, abantu ntabwo babyumva, ntibiryoshye. watu hawawezi kusikia, ni vitamu kwa nkeneye masikio. ibindi bitangaza, Anataka miujiza mingine, nkeneye ibindi bihamya anahitaji ingine ushuhuda wongera gukangura, yenye itaamsha bigaragaza uko yari arejo, kuonyesha alivyokuwa jana n'uyu munsi ari na kwa leo yuko hivyo hivyo. kiri ikindi gitangaza, Chukua amen, haleluya. ubundi buhamya Pokea muujiza wa ushuhuda mpya, kiza n'ubuhamya bushya, ushuhuda mpya. wacyakira ukavuga ngo Unaweza ndakiriye. kupokea, nimepokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. hari ikindi kintu Imana ishaka gukora kuri Kuna wowe, kitu kingine Mungu anataka kufanya kwangu, kugira ubone uko wongera kuyivuga, ili uweze kuongea Mungu kugira tena, ngo ubone uko wongera kuyibwiriza, urudi vile utakavyomwambia ubone Mungu, uko wongera kuyerekana, umtambulishe Mungu tena. abumvise bacyakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Waliosikia wapokee kwa jina la Yesu. Mungu akusurprise, Nshaka umuntu umubwirire ngo Mungu akushtukize. Imana iguha ubuhamya bushya, Ambia jirani yako, Mungu akupea ushuhuda mpya. Mungu akupea ushuhuda mpya. Imana iguha ubuhamya Mungu bushya. akupea ushuhuda mpya. hari ubwo ufite, Kuna yule ushuhuda ariko unao, umaze gusaza, lakini hiyo ushuhuda imezeeka. Imana iguha ubuhamya Mungu bushya, akupea ushuhuda mpya. itangaza kigaruka kuri wowe, Muujiza unarudi kwako, kugira ngo wongere utogote, ili tena kugira ngo wongere ubwire abantu, ili uambie watu, kugira ngo yongere igukangure. ili Mungu akuamshe tena. urabyizeye ngo utakire uvuga ngo haleluya, kubera uko ubyizeye, Ikuwe kama hivi unavyoamini, kubera uko ubyizeye. iwe vile unavyoamini. hano hari abantu bafite ibintu Kuna watu hapa wana vitu Imana yakora ikongera ikavugwa. Mungu anaweza kufanya na Mungu anaongeleka tena. Haleluya. Haleluya. akiri icyo gitangaza, Pokea huyo muujiza. Haleluya. kongera kigukangure, Ikuamshe hiyo muujiza, kongera gikuze ivugabutumwa ryawe, ifanye inue mahubiri kongera yako, gikuze amaso yawe, ili ifungue macho yako kongera tena, kigukundisha ibihe, ili ifanye upende yakira mu mnyakati. izina rya Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya. 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 abantu bakuzi, Watu wanayokujua, abantu mwasenganye, wale watu mliomba pamoja, abantu babona ugenda, wale watu wanaona unatembea, ikora igitangaza, Mungu atende muujiza. wowe nutegeka cyo kizava. Wewe utakapokaa kimya, muujiza ili uongee. akiri igitangaza kibwiriza, Pokea muujiza akiri unayohubiri. igitangaza kibwiriza, Pokea muujiza unayohubiri. Haleluya. Haleluya. akiri igitangaza kibwiriza, Pokea muujiza unayohubiri. Haleluya. Asante Yesu. niwe cyangwa Ni si yeye ama sio yeye? akiri igitangaza kibwiriza, Pokea muujiza. Haleluya. akiri igitangaza giteza intambara, Pokea muujiza unayoleta vita, kuchanganisha watu. Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. igitangaza gituma bacanganyukirwa,
wajiulize mahali umezaliwa na yale yamekufanyikia. nibaza amashuri wize wajiulize masomo uliyosoma. Haleluya. Rabbi, haleluya, haleluya, haleluya Yesu, haleluya. Haleluya. Hata kama mnaweza kujifanya kutokujali, nuko wabyirengagiza. hata kama wanaweza kutokujali, nubwo abantu batabyemera, hata kama watu hawawezi kukubali, hari inzu Imana yaguha ikabwiriza. kuna nyumba Mungu anaweza kukupea na inahubiri. Haleluya. Asante Yesu. Imana yaguha bakayoboka Imana. Kuna nyumba Mungu anaweza kukupea wakafuata Mungu wako. Haleluya. Yesu. Haleluya. Haleluya. Raisi Emeli. Riba sekirena raisi. Haleluya. Haleluya. Asante Yesu. Hari ibintu Imana yakora kuri wowe. Kuna vitu Mungu anaweza kufanya kwako. Irahari. Bipo. Haleluya. Hari uburyo umuntu yagusunika. Kuna vile mtu anaweza kukusukuma ahantu uguye. Anaangalia mahali umeanguka. Kama ngo byagenze gute. Anakuuliza imekuwaje. Amubonye asenga. Haleluya. Asante Yesu. Hari ibintu Imana yakora bikora. Vitu Mungu anaweza kufanya. Haleluya. Asante Yesu. Ntabwo byoroheye uwo bita Penina guhamagara Samuel. Haikuwa rahisi Penina kuita jina la Samuel. Samuel byavugaga ngo wasabye Imana. Ilikuwa inamaanisha aliyeomba Mungu. Wasabye Imana, aliyeomba Mungu. Haleluya. Yesu. Ntabwo byoroheye Penina guhamagara iryo zina. Haikuwa rahisi Penina kutaja jina hilo. Ariko niwe pastor. Lakini yeye ndiye mchungaji. Mutambyi w'urusengero. Yeye ndiye kuhani wa kanisa. Rabbi. Yesu. Haleluya. 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 Yesu. Asante Yesu. Asante Rabbi. Haleluya. Haleluya. Asante. Muri 40 turimo. Asante Yesu, katika siku hizi 40. Iyi 40 yingi. Hii 40 hii. Imana ikoremwe ibitangaza bizafanya miujiza. Haleluya. Hata ukikaa kimya, miujiza iongee. Haleluya. Ikintu mbundikiriye njyewe. Haleluya. Hari ibintu mbundikiriye njyewe. Kuna vitu yeye amelalia. Ibitangaza bizabwiriza ncecetse. Miujiza itakayohubiri yeye akikaa kimya. Haleluya. Haleluya. Yesu. Ahantu Yesu asigirwa amavuta ahenze. Mahali Yesu alipopakwa mafuta ya bei. Naho yazuriye uwapfuye. Ni mahali aliyefufua aliyekufa. Akiri igitangaza gituma haleluya. Haleluya Yesu. Haleluya. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Gitangaza kibwiriza. Mujiza ihubiri. None mbariza umuntu mwicaranye ngo hari ikintu Imana yagukoraho kikavuga ubutumwa. Mumbarize. Cyane. Haleluya. Okay, noneho kirahari uwo yabivuze. Nta wundi uvuga ngo kirahari nawe ngo mwumve. Kirahari. Kirahari cyane. 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 Yewe Israeli mu Rwanda we kirahari. Kwa giharira. Mana we kirahari. Bagiye kukibuza. Kirahari Yesu we. Kirahari. Kirahari we. Kirahari we. Kirahari. Kirahari Mana we. Kirahari Yesu we.
Hallelujah. Hallelujah. Yesu kirahari mwami, dore ngiki mwami, kirahari Yesu, kirahari mwami wanjye, kirahari ngo kirahari Yesu kirahari mwami wanjye, kirahari izakora ikintu. Nibasomera igitabo cya mbere cya Samweli 3:11 umurongo tuwusengeremo. Samueli wa kwanza 3:11 3:11 tuwusengeremo. 3:11. Fata mikrofoni vuba na vuba. Chukua kipaza sauti tusome tukisimama. Ala petota sakameniando. Aha. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isirayeli. Nzakora iki? Ikintu muri Isirayeli. Nzakora iki? Ikintu muri Isirayeli. Katika Israeli. Atafanya kitu katika Israeli. Aha. Uzacyumva wese, atakayesikia yeyote, amatwi azacura injereri, masikio yake yatapigwa ndani kelele. Haleluya. Haleluya. Mana wewe chuve data. Dore nzakora ikintu. Ona nitafanya jambo. Vuga ngo izakora ikintu. Mungu wangu atafanya jambo. Muri iyi 40 izakora ikintu. Katika siku 40 Mungu atafanya jambo. Izakora ikintu kiza kuri wowe. Atafanya kitu kizuri kwako. Inakora ikintu kiza ku banzi bawe. Afanya hata kitu kizuri kwa maadui wako. Imana itabaye, Mungu anapookoa. iba hari ibyo yishe. Kuna vitu amekuwa amemaliza, ameua. Yumvishije ngira ngo. Izakora ikintu. Atafanya jambo. Izakora ikintu. Atafanya jambo. Abantu 5 babwira ngo izakora ikintu. Iyaranje ubujuje. Izakora ikintu. Ubabwira ngo izakora ikintu. Uzacyumva amajwi yazacura injereri. Uzacyumva amatwi yazacura injereri. Uzacyumva amatwi. Ni ikintu utamerita, ariko izakora ikintu. Izakora ikintu. Izakora ikintu. Izakora ikintu. Izagukorera ikintu. Izakora ikintu. Izakora ikintu. Izakora ikintu. Imana yacu izakora ikintu. Imana yacu izakora ikintu. Uzacyumva amatwi yazacura injereri. Izakora ikintu. Izakora ikintu mu rugo rwawe. Izakora ikintu mu babisha bawe. Izakora ikintu mu barwanya Imana. Izakora ikintu. Izakora ikintu. La petota sakaya meniando. Imana yawe izakora ikintu. Mungu wako atafanya jambo. Imana yawe izakora ikintu. Mungu wako atafanya jambo. Haleluya. Izakora ikintu. Atafanya jambo. Amina. Amina. Haleluya. Imana yawe izakora ikintu. Mungu wako atafanya jambo. Haleluya. Amen. Amina. Mungu wako atafanya jambo. Haleluya. Ikintu. Haleluya. Ikintu. Hicho kitu, hilo jambo uzacyumva. atakayesikia Kuyazacura injereri. masikio yake yatakuwa ndani. Itangazo izakora. Hiyo muujiza Mungu atakaifanya. Adui wako watakosa njia. Bazishimane nawe. Yesu. Haleluya. Izina rya Yesu. Jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Zina rya Yesu. Imana yawe ikoze ikintu. Zina rya Yesu. Mungu wako amefanya jambo. Zina rya Yesu. Haleluya. Zina rya Yesu. Asante Yesu. Akora ikintu muri Israeli.
Hallelujah. Izina rya Yesu. karabaye. Sante Yesu. Sante Yesu. Hallelujah. Sante Yesu. Muzakibona hano muri Nairobi. Mutaona hapa Nairobi. Hari ikintu Imana igiye kuzakora. Kuna kitu Mungu anaenda kutenda. Abapinzi babura aho bajya. Wale wapingai watakosa mahali watakimbilia. Imiryango ikinze ikinguke. Milango iliyofungwa ifunguliwe. Imana igiye kuzakora. Ababyize batera haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ngo barashwana. Hallelujah. Barashwana. Wakagombana. Ahubwo namwe murababigishwa bye. Wakasema hata nyinyi mtakuwa mitume wake. Hoya ni wa shetani. Wakasema hapana, huyo ni wa shetani. Niko navutse none ngo ni shetani. Akasema ni hivyo nilikuwa nimezaliwa, mnasema mimi ni wa shetani. Ubwo ari shetani namwe mwayiyoboka. Kama ni shetani na nyinyi basi mumfuate. Akiri gitangaza kiteza impaka. Pokea muujiza wa kuleta mafarakano. Akiri gitangaza kirenga ubwenge bw'abantu. Pokea muujiza wa kupita fahamu za watu. Akiri gitangaza kirenga ubwenge bw'abantu. Pokea muujiza wa kupita fahamu za watu. Akiri gitangaza kirenga ubwenge bw'abantu. Pokea muujiza wa kupita fahamu za watu. Akiri gitangaza kirenga ubwenge bw'abantu. Pokea muujiza wa kupita fahamu za watu. Pokea muujiza wa kupita fahamu za watu. Pokea muujiza wa kupita fahamu za watu. Pokea muujiza wa kuleta vita kwa watu. Pokea muujiza wajiulize imekuwaje. Watasema Mungu amekusaidiaje kiwango hicho. Haleluya, haleluya. Yesu. Abizeye batere haleluya. Birabaye amagambo ashize ivuga we birabaye birabaye we birabaye amagambo ashize ivuga ye birabaye amagambo ashize ivuga we birabaye we birabaye amagambo ashize ivuga ye birabaye amagambo ashize ivuga we birabaye we birabaye amagambo ashize ivuga ye birabaye amagambo ashize ivuga we haleluya vuga amagambo ashize ivuga. Basi maneno yamefika kikomo. Bwira umuntu mwicaranye ngakira igitangaza cyitwa Tezefu. Pokea muujiza unasema funga mudomo. Funga mudomo. Haleluya. Ibyo kwibaza niba usenga cyangwa udasenga Ya kujiuliza kama unaomba ama kama uombi imetosha. Checheka. Inamaanisha Tezevu ni French, inamaanisha funga mudomo. Uzima wetu uko
mikononi mwako. Uzima wetu uko mikononi mwako Mungu. Unawapa nguvu wanyonge na wadhaifu Mungu. Ukisema ndiyo, ukisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Nashaka ko kandi buri wese wasenda kavuge. Ukisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndiyo, ukisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Haleluya! Zakora ikintu muri Isiraheli, atafanya jambo katika Israeli. Amatwi yose azacyumva, azacyumva. Masikio yote itakayosikia tashikwa na kiwewe. Haleluya! Amatwi yose azacyumva. Yakubu bari kumva iryo jambo. Nzakora ikintu, nitafanya jambo. Uwiteka abwira Samweli, nzakora ikintu. Uwiteka avuganye nanjye, ngazakora ikintu. Bwana ameongea nami kuwa atafanya jambo. Haleluya! Juruwe tegeka byose emeyera. Juruwe Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Manasi rimwe kandi si kabiri, nabonye neza yawe rimwe kandi si kabiri. Nabonye neza si rimwe kandi si kabiri. nabonye neza si kabiri. nabonye neza Manasi rimwe kandi si kabiri. nabonye neza si kabiri. nabonye neza si kabiri. nabonye neza rimwe kandi si kabiri. nabonye neza si kabiri. nabonye neza kandi si kabiri. nabonye neza si kabiri. nabonye neza Maria wahinduye umunezero. Maria wahinduye umunezero. Maria